Čigoć, to vam je prvo europsko selo roda, ono je proglašeno 1994. I odmah nakon toga 1995. Europsko selo graditeljske baštine Krapje. To su vrlo važne ovako stvari kad dođu stranci u našu zemlju, svi znaju za europsko selo roda, svi znaju za europsko selo graditeljske baštine, tako da evo, to su jedna dosta velika priznanja, s tim da je još i to selo Krapje na listi, znači, zaštitu svjetske kulturne baštine. Evo vidite da radi turopoljska svinja, danas je u polju tragove. Posavski konj, bio je radni konj, masivan, snažan, ima široka kopita pa se lakše priviknuo na život u močvari gdje svom dužinom ne propada onda preduboko. Onda ćemo si naći neko zajedno rješavati radne svoje gnjezdo. Što se tiče veličine, evo ovdje drži ravnalo, znači to je ptica veličine kosca. Glasaju se mužjaci, to su jako teritorijalne ptice, na taj način dozivaju ženke sebi, jel? Ovo sve što se pruža dolje, sve spada u park prirode, tu dole niže je rijeka Lonja. Da idemo ovim putem ovako ravno, došli bi ravno do Čigoća. Inače da idemo okolo, to je nekih 40 km, a zračnom linijom možda 4 ili 5, to bi bilo super da se može, evo. Da, evo ovdje je početak Košćeve staze. Ja sam vam već ispričao o Koscu, naći ćemo, od vas sigurno ima super čitača, pa ćemo lagano zajedno to pročitati, zajedno ćemo riješiti, uglavnom ćete vi raditi većinu stvari, ja ću samo biti tu na usluzi da vam pomognem. Ako hoćete možemo otići još dolje do bunara, pa se vratimo tu, pa ćemo tu rješavati radne liste. Pašta. To je... Pozdravujući Petra Na pašnjacima. To možete staviti kod pašnjak, da. Jel vidite i sami da je to na pašnjaku je. A slijez? Pašnjak. I piva, da. Ali ima ga i na... Kad smo pričali gore na nasipu, kad sam ja pitao kako se riješi civitnjače sa travnjaka, to je amorfa, jel? Jesi Laura uspio? Peseka.